na kabarta ke election ka baladep kalakut ngeretang kata kawin ke jing hulai ti borokot ba hilai le bah bangi lai le bah balawan rak ya ta singjo hulai sibun na kabarta ka bar ngrei ngadom kendiat ka jing tram na kabarta di pajak jeni hakabaya di tapi coba isat jalak ini di MLA Rodon Brom jeni hakapor kanwas kata kati sepang ka agriculture lebih ka jingrak karakter yang atli kiba kam kiba dite ki cash crop kata kamu swing bat ikuai kini kidon ya ka jing sitom ha kinumrek jeni ba saikut nagani kedau nga kerpat ya MLA ba ha ka session ka ban salong le se ka summer session ban krem salor tadi ban ha itu surkar ban ha iki expert jong ka agriculture horticulture ban wan let research beli kamar nga kwa ban sim beta ha ka ba ini ban tui pat ka pang ka ba ni kinong rep chani ni rep ha ka tin kreng kila ban ong ya geni kung kita ki minor forest product kaba kentruk ya usensar kentruk ya kisik kentruk ya ki dawai kenbat kentruk ya ukenja plang ru kentruk ya u tri ru kini ki don hagata ka plan jo sarkar India kaba kiong Perdana Menteri idon kawai kaba kiong hapo kata ka plan jong sarkar ban pit nakamta ke jingroi jong hijat benriu riulum simta da kene sim kabu da kene kabaki ong ka bandahan vikas yojana ke kinbutin ya kene lamba ke jingkran tupe po assembly nakamta jongi dipat ba ba song ya kene kini ong jinguntoy ba kawi kumbalong sa kiwi kibenta ban yakren ban ya sait nakamta ban bu yang kata kantor kabaki kena kabaki ong ka MSP lene kata ka minimum support price nak minta kini kum usin kum o sensa te kan wanra ya ka jing mentoy jong di pajba jingi kene ngade kabang ya selok bat di katu kadne kinong rep bat di ban ong hakmat MLA jingi ban ya site ban ya kren te ngamdon e nga sikwa kumpal kata makin sim ya kini di poin ban yakat na kamta kani ke konstituensi juri kani ke blok li kublai sibon kublai sejar nu yebaro kublai sibon ye president jong ni kapteng zone ba Robert tehni kapor ngakon si sundan ya kinong shat ke bade jong kani ke area pedeng bagin wan no sini sikman ban peni ya jing shat ke jong ki